Mai ke kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel picture ray net la me ton riu tari sai chaga bu tarik ta chat kum sing ne chui na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call info January tarik janai XCMN Biren Singh Chuang leak sukan my full audio clip the National Forensic Sciences University kau tilau kang Supreme Court Rina Center da sa kan the sabo may audio clip da state kau suri ka hau mekan kau ex Chief Minister N Biren Singh Rina Union Home Minister le ka chukan may call recording leak sukan may clip da ye cham kau chu mai thilai na mi call recording te te pui sang kari full suna forensic analysis kang ka hau kuri tilau mak tuang su tuna Justice Sanjay Kumar Re sai me bench Rina Center kau than kani tuna sa kani Government kin suna case in bamai Additional Solicitor General Esoria Bahati Rui Court kau sakani tu mai thumi recording tong full clip suna tu December kau hearing bam kan metang rina in phang tuang di tu na daw kani Tiki Kuki Organization for Human Rights Trust strong advocate Prasan Bhushan le Cheryl D. Shuza Rina tu full audio clip tatai lat suna ai hi pat lau mai petition le kazaw na tiku kan tuangi kum tina mi tuang ke sai zai mi lung khau inchu mai phupat kang petitioners rina saba mai recording tong full clip dai government khau ti lau lana government rina forensic university khau report le kazaw na tiku khang court ri sa kan the mi audio clip dai Minute ringuna charuk daw sang maye tiki whistleblower tong identity in kam lau khang rina rigdai na tachat minute daw tuang audio na tiku lau kan tuangi tuna petitioner se ri sa kani kanimi recording lam khaw phugut khang independent sumai special investigation team ni nai ken tuangi Churachandpur January tarik janai Manipur government kasiam ni mekhaw Kuki Cho community ritu kasaw ni tong hapmi tuna Kuki Cho council rikaloi na sa kanthe kaniu redemand subom mai kyuthu kaniu khang Manipur government bang khaw bam magna separate administration haitiyu tu mai the kaniu rimi lading hai kaloi na sa indaw kan me hai Churachandpur khaw general meeting su kan mekhaw State ko political social kani security situation don kaphian mai tong indaw kan tonge Kuki Cho community kani mai te community kanai high tension in thang mang na nai kumna inchu insang na lung khang hai kung puni de mi zang roi constitution of India tong bang khaw union territory high demand su khang tu mai phiding hai kaloi na la khang the tu mai the Manipur government kasiam mai khaw kazaw ni mai hai katong capacity khaw de kumna Kuki Cho council re responsibility la ni tong ham me tu mai the Infal January tarik janai DM College of Teacher Education kani Hindi Teacher Training College kau gaganting sang na uza intang magnabam mai ta nuni mak mai indaw na Democratic Students Alliance of Manipur tuang volunteers nun Remi College kanai ta asai in bang lau kan the state tong uza nun ta training ti lau khang lingthau lau mai DMCTE kau hai uza tamru na kanai sanction sulau tungi tiki uza ru na padai na naiba mi tu na DSM Secretary General Ningthombam Thoi ba re chamla minun khaw sagane mi college high in charge principal na re zawsin na tatkai na bam tongi tiki insam na nun khani stakeholders pangkhaw swai me panangit hai thau re kari lani na chu tu mai thoi ba re than kani katum melung khaw DMCTE khang regular principal khani oza hai kasing intang ne appoint sulauni nai tu na December nai kan the mina ram magna bai me institution khaw temporary suna tan ba my faculty members nun tani khuang tri na padai khaw han guangdat khang sa the kumaget hai commissioner le Directorate of Education Rikarit Lani Nari tuna December sa kanthe kumna Hindi Teachers Training College haini in charge principal le guest faculty kai Mary zawsin na tatkai bami mi college khangni regular principal khani ke genai mo oza appoint sulau khani December samwai kanthe Infal January tarik janai Kuki le in time boundary buffer high Indian Constitution ta champau mai khani jati kanai tong rights ta ngaklau khang ti nai lau me chongde mi ti hai chakwang sulau wo tuna Kuki Human Rights Council ri MP Angumcha bimol akoy samta sa kanthe KHRC ritipat mai cham thilai na Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah rina thailau mai buffer John Haikuki mai le intai metong ramdui khani jati kanai ta kalang suna thailau metong de mi hai rai khauna ri naibam tong di the tuna KHRC re sa kane kumna intai mele kuki metong ram khani jati hai kalang suba mi hai asai daw na ri Nai dong rap mage kumna me tari kathum kum singe na na kathum khori patkan mai suri rina jati kanai ti hai kalang sumai ti inbu law tongi tuna KHRC ri sakane Infal January tarik janai People's Revolutionary Party of Kanglai pa khaw ti kasaw khang tuna alaw nun kan thum ta nim kan mai prepek tuang into my cadres kanai ta Thawbal district khaw nim kan the tuna police ri sai Kangabok area khaw rei nim taw kan tuangi tuna police ri sa kane Kakching district tong Kakching khunau ngai khong laikai khawri alaw gan thum ta Sunday nung nim sai tat kan melam khaw
ผู้กดไม่กันเขาปรีแพกตวงอินจูไม่แกเตอร์สกันไนตานิมเตาตัวงี้ตุนะ police ริสากันเองGuwahati January tarik chanai football fans nun khang samgai mi nai bam the mi kyu to FIFA World Cup trophy tour hai guang puni mai January tarik ru na kathum nong Guwahati Assam kho guang puni the kumna FIFA World Cup trophy dai Guwahati kho nai mai Bersapara Stadium kho public wai khang free suna ti lia lau puni the tuna sakane mi ladbam hai Assam Sports and Youth Welfare Minister Nandita Gorlo Sarina January tarik chanai nung Chamla menun khao sa indao kan tonge FIFA World Cup Trophy Tour hai Guwahati khao January tarik ru na kathum nung lau chuan khwang ru khao gwangtang puni the kum na ting zin khwang thum khao ri ka hau na public khang ti lia lau puni the tu na sa kane asai kum tong FIFA World Cup hai country kathum khao tat kai puni kum na mi FIFA World Cup hai Canada Mexico kan United States ri hosup ni thai lau nuwi mi hai ri World Cup pang khao tu country kathum khao kagan akhat na khao tat kai cha mi hai rai liang mai puni the kumna Assam khao FIFA World Cup Trophy Tour gwang mi hai ri na India khao FIFA Trophy Tour suna gwang lau mai ting kum ru na kanai tang gwang dat mai the guest jam asai January tarik tachat kum singnei na chui na charu khao tarik ru na tachat khao chui November kum singnei na chui na pung khao guest booking su lau mai serial number chingru phai nai rik chiru ngakhat kre serial number chingru phai pungu rik chiru ngan khang insan pni Tamenglong ting nai lon chagabu tarik tachat kum singnei na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in than ne chagabu tarik chikyu kum singnei na chui na charuk lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in than ne Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rei ka ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ring ngan lau the in thuan lau thuan khwang ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the